abakoragwa n'omukonyi bw'omugavana bw'ekaunti ya Kisii Muskeli Jobebo abo basingire koboria obwene ase chiamate chiga negetambo kerege tindi ase bali bonsi babwatire netigwe haso bwagachyobo magana mna yakwagachwa azotagete musingi obomuya abankiri babaya baganyimo chiko konya bana inchi tariko itawa na inchi asa yomo twasabire eserekali tirebe ko musingi omuya asa bako twashi nyomba cheito akobenyime banyako nyoboro buya nyomba te kugubosa unless kibwata amagoso akare nyombe gwete ga amagoso naro igoni ntagete ko sabe serikali yetu government na national government babwaterane bari bausekanete bari batakorete nsemo yabo buya bari mugirwe tambokero abanyene baria abantu babo basiri bugima banyora akiyabo igagese nyombe yakara yagutegwetiara yokanja nyombe nde yarenge kando muro chere kando nsaiga n'abantu bande barenga ima bande babo mbaumia ne nyomba basiriye enibo yabo yonse abakabona toko kwanaiga astayo bago chastayo bakorara ndogane tiaki yabo obebo hasesemwe nigarwesegeto gochia sabagachi asumukia abo Kenya ebikole bingabuni biga ndani kufahamu ni kwa nini jengo hili limeanguka. Manake jengo hata alikuwa limeweka walls sasa linaanza kuporomoka. Tutaenda chini kabisa kuhakikisha tumeuliza ni kwa nini. Je, lilijengwa kwa maadili yanayostahili? Je, wamefuata taratibu za ujenzi? Je, vyote vilivyotumika katika mahala hapa, vyuma, seruji na vyote hivyo, je, vilikuwa sawa? Kama kuna shida, kama kuna mwenye amelalia kazi yake, ajue kwamba kuanzia leo kwenda mbele chuma chake kimotoni. We will not relent. This is not how you handle people. Watu hao wote wamenyeshewa na hamu ya kufahamu ni nini kinachoendelea hapa. Ni watu wetu wamekufa sababu ya kiholela ambao tumeona hapa. Hata si lazima uwe mtaalamu kuona upuzi ulio hapa. Nkurubudrega taseni kiagetembe kurega se kaunti ya Kisii litrene nguruko Daniel Untiri.